Makan kau. Mafi siapa lagi? Why, Mama? Nalaj hang chicken. Mafi ap kendiat mangadon kam palat yafi. Pidon kat piu mo. Mangalamon palat yafi. Mafi kumno perkat. Why, Mama? Kenyafi. Mangala it palat yafi. Knifey. Mafi kau lalero ti mafi lapit palat. Memudi kau dia sedang tugas iari kan? Hehehe. Mafi lales terong. Mengapan tu may pajuk ti. Kata karamelan ha? Mai. Mafi don haying. Mana kenta? Manga. Rum si. Mangala don kam palat yafi. Siding kam ayu. Mangala kendu tu khun pi mene. Mangala it palat. Sarina? Katos tarina khun jong kiken. Itu kam ayu mo. Mangala don kato bisnes. Manga kato pentor bahe nawadon. Sarina. Wan kenapa? Sini kun, nu beriu bapa ni kita. Udah beriu bapa. Jadi bentar bias nu kun. Meh, bentar yo, siyo. Ada bentar apa? Terima mama, ada bentar. Temen itu. Kita syas ke. Yang itu. Ke awat sila. Itu kemarat. Ada tu laptop. Tim lihat aja pok pasang tadi. Aku mesti sekarang. Ngan hari ni pelajar aku kenal. Oke, udah lah hang ni tadi. Ini pun kena ada kena ngomong. Sindina. Tuh, Mai. Ani kon kamarat. Kau pilar pakai tenang. Sindina ni mama. Itu sana. Kasama. Ketemen bibra kasih. Kak sini tu pula pengayu tu karu. Kak cek jual itu kak sedek action kasih tapi ketemen bibir awak dapat. Mangadi kanisya mengalapang palat. A few moments later. Kata mailan ini sana kebetul.